hey wemsisi kafungamiswe ayibonakala ngemvula uyabona uma kunisuke kunimvula kufanele ukuthi usuma uhambe emhlabeni bese liyidinda ungabokhala ukuthi singcobe ngodaka uyabona ukuya kwaMokhosini vele ihlaba imvula ngithe mase ngifika ekhosini avele yana kwasho ukuthi kungena isibusiso into ebusiso emazulwini le tena inhliziyo eyodwa umuntu ozonda mina unesono hayi unesono hey ha abantu bashaya incingo left and right bathi bese singasilalaleli ukhosi kodwa ngama were sulivulile ukhosi sabona ipost yakho salivula ukhosi abantu manje babuye lokhosini hey hayi ngiyabonga amabhinci ngathi angithanda kangaka uyabona nje ngeke ngibone bhala unethi siyakuthanda makoleti mina we bafuna ngimonyoze lekathi ngidlisiqeda kanti amabhinci ngithanda kangaka avele nje angiwinisa nje ngepercent ayishaka into mina ngayibhekisa le hey ibithise ngokushinga ithi ishinga ubiyela ishinga ukubiyela ngathi mina we ikhoshiwe inyile amabhinca wami ayikodwa kasile kumanxele sangazangibize ngobhatata nje ngimkhuphulile phela umanxele asahlela umuntu ingoma kamanxele bisiyiphuphile ngenxa ukuthi wathuka ama-80s nema-70s ngithi ngiyamcathulisa nje ngithi ngiyamzama nje umuntu onika i-event usangibiza ngobhatata uyazi umanxele isithutha ngampela lesi akaphili phela umanxele ekhanda ungadelela umuntu akukhuphulile le ngoma bebangasayidlala ekhosini bisiwa le ngoma pu bese kuyigama nje ukuthi wakwahlukanisa unyaka ngambuyisele egemini awusithutha lesiya asazathi ngubhatata ngaba ubhatata mina ngihlini kangaka awusithutha lesiya ngibone namhlanje icama manqele kaphile kanti